ne minima ye style bi Ghana for kasa e pa wo de opa yenkotie de wo mo kan na akire ye mehensem na se kodu ya Adea bi e kama fi se omo se eye no mo bebre woni pedua ba me no wu ye fem ntina ma mempem se me de kodu pa na komo de me na menya aduane ni eno kura nso ntimi ni ro chi se me de nkate efra nso me de ebo atu tere dia me catch afoforo se kodu ya Adea bi eye na me personal ade fem bebre na mempe anu ntina ma kodu maintain ni fi se kodu ya Adea omo se eye fi se nyankopon na bodi bi enu enye we nye nipa na Erade na no ade na de from de yede e kan ho nti ade bia Erade boy ya ye ne emfa si kire nkan ho efre Erade hone de onim reason how nti a wo ye ne from ye be ye nipadua na adwuma etikodu ya Adea eye papa eye nti obia ni kodu de madibi pen e fruit bia ye pa wudi a eboa umpomude kodu de o ese obia etime na neje ho no di bi ame de minya me nansa na mum no me ha midi kakre bia ma me me nya me nan mami yefun me rane nti eboa me pa o me matna krase me de kodu opesi me de kodu abreda kodu de metadi ebra na me wo krase no wanu de wntimi ndi ni ro okay na me yemhye me o yemba hye just say bibi ka kiki wo but onu ne de no se gise wode nkate ka ho na me nso wode nkate ne ka ho kra so wodi ya na ekom de no na se kwadu bia sa ne debi mimi di kwadu amemiye o especially se me de nkate kra ka ho an ma me me di kwadu ameme pa nti we nu di agora obedi kwadu how many rounds ma me na how many edru baako ne gise bia ye didru ni nyina na asam ketwa na me akwadu mepe eye ma me pa nkankan kwadu bunu no se no de bampese na watwi mokoteta obi aka bampese a enimako ahwe ya wonna wo beda wani bete no na kwadu hye obotom sawo enya asam ketwa se tieni nya asam wa na me so na fa nkate wo no uwi anum nsu na tututwere yesa de o twen wadua ne a ye de besi upono so obi hu se de o flap besi ayo